Mana umuhungu umuntu ashaka kuryamana ataruka gukunda. Ndera kazinuka yicuza niba nabigusavye akanafosa atananyoye n'inzoga. Ndazi gushaka kwitwaza inzoga misi yose. Atananyoye inzoga mugana umukobwa urabizi. Papa urinzi ryamana n'umuhungu. Abakobwa kenshi bize muryamana abagukunda. Rero umukobwa je nafise umushire matumanye deza. Murarambaye. Ni madame canke ni seri nkuko babivuze. Ni madame nibere giwe ntaje ndabona. Nta mariage turagira. Kandi wavuze yuko ubu hari ba madame kandi hari n'abashiri. Abashiri. Gusa nk'abashiri bo yewe urabuzura ivu n'iryo riki. Jina umuntu w'umupreato gusa ubu ngiroyo barabizi udushaka bazakuza tugenda. Nawe urabizi ko ntarakujaga. Kandi mirawe ndayifise. Yaba nk'inka kera bamaze gusa nk'utumapu nka dutanu. Ntumbwiye. Kadazi niwe ari kwankasa. Kubera iki? Simaso akononde. Uvuye ko intari kwanga. Barahinduye. None uhinduye. Papa ndabizi uvuye ku shanga gutana no muduga no ukota. Hagati papa tugenda kuma kaye muri Capline. Vuga mu maso muri Capline. Ndabizi papa. Wizi ki wewe tutagengera gutya. Ndabivuga byose muri telefone. Vuga. None twe tudi. Ndabivugira imbere ya kamera papa ndaza kwandikira n'umunsi mw'ijoro. Urashaka kubitesta. Urashaka kubitesta, urashaka kubitesta. Twapinze. Twapinze, oya ntitwapinze. Uzubitesta undi munsi uzubitesta undi munsi twavyibagiye. Haheze igihe kinini twavyibagiye. Papa byamazanye yari sheri wase. Oya. Yari sheri wanje. Ni papa wa. Oya. Nikuze wa. Yego. Abakuze nakuze n'abararyoha kweri bo mwino minsi. Oya. Urumva. Baza njye ntabwo ati fafati sanga muhira ko kwa. Kubera ikintu kwa nko bakoze iki? Papa reka kuyagara ko ndabizi ya kamera ntuza kuvyema. Kuyagarara ko ya. Ngabo ndabizi. Kuyagarara ko mai. Wewe isheri wawe. Nakunda ibintu dorix, je sheri wawe. Warabivugiye. Madame wawe, madame wawe. Kwera abashiri bo umwe nkashiri wanje bo nkanze ndiyumvira no mukamenge. No munyabugete ni mpamvu yibona hano. Ega n'umuntu uraheba avugisha ukuri bira. Nabyo akaruka kaboneka ndakudiraga wewe. Je mutona ntraki cyo nakunda. Papa wewe ntibonye nkira ndakubwira. Kubera ufise imiti? Kubera oya sinubwa strategy dukoresha menya kabanga kabahungu. Ni mukagumane rero kagumane yive iyo miti yanyu. Nabwiye niwe kwiyori yanjye. Gusa nkabandi bana ko wamaze kwiyori yanjye nabonye aho. Uri mu bashiri. Wanko wabona ngoma ndesha. Sinasanze ari vubu nasanze ari muri wokotera ko. Ndagiye mfise shere waje biva ndabivuga. Nereka no nkihakana kubera. Usore mugenda bafise no ja kubesha ngo ntawe fise oya. Nta nakimwe. Ntaco ngira. Gusa ndagutinya kubera. Ntarara muhira natutaraye muhira. Twararaye. Papa nziganye rusanga. Apara kumbwira ntige kudiraga ukambwira ngo isugi. Ibyo sindanahonjeje ava mariage mu Kimanga direct. Ibyo ni iki? Ibyo ni indi content tuzovugana hanyuma tashagwiza. Yego naje fa. Abajiga. Kuko legend ndatanze mwiriwe na bwake bivanye mu wese aho aherereye. Kwa kundi nyene hahandi nyene nkuko twabemereye kuzokoma tubazanira bishasha. Making sure you kumaze kugira subscribe buzo kamuronka bishashwe kuri Step Media. So guys, uno munsi tubazaniye umutumire, umutumire witeka. Ni witeka nawe murabibona baba yuko ni ryambere tubonye kuri Step Media donc yaduteye iteka. Tujya hano tugiye udu challenge tumwe tuvuge ku buzima tubayemo kino gihe uko abibona, aratubwira uko abibona wewe. Nanje nyimba nakonza guterera turaza guterera hamwe siko reka rero tubanze abanza turamutse haramutse abakozi bacu ba Step Media tumwakire fresh safi gusa cameraman ubanze gufata nsumba ndagusumba goje rero ni mugufi uko giraza musanzwe ndagusumba urega nagumye ndawe uriko ravuga uko ndagusumba so abakozi ba Step Media ndabaramukije cyane ndabagumbiriye bivaye naho muherereye amakoze kuntumira kana je kuzanga kuri Step Media niteka mwanteye cyane guhura nawe ego wakoze nawe kutwitaba bino n'umusahavye sasa nawe wabibona yani mvura ya muhira kafifa we ntunyizera gake gato mva gato cyane papa basi uzoze urare muhira umuntu urabe je buzima mbayeho uzoze urare muhira basi umunsi umwe ndabigusaba nityo yacari ku maso bino waraye kazi niki ega jewe vuga nje n'umumeti n'umumeti no babese batavyemera nani nje umumeti
Yopana muzo izuba rirazi guys nawe mukobwa nari henze n'umumeti ako kwihenda n'ibyatwese abizi gute cyo shaka kwihenda n'umumeti toujours faible ni d'umumeti abaje n'umuzungu barabizi izuba rero yamba nka umuntu wese niko ndakamera fe ni kutaza ya mafilme kandi bizi kuri umumeti wa miti babangamirwa n'izuba naramaze gushira mu gihugu ciza c'ubuntu gitama amata n'ubuki kabisa ubu wajunwe amata natumwe amata akabiri wazangana ngagasenga k'isagara cya Bujumbura atari imvukira yemwe cyo baza ewe usanzwe umumeti urumva iby'imvukira byo byumva ntiwavukiye ahagufe mu Burundi jambo byarashitse ega barahomba bose barahomba byasimze n'umuzungu aza kondera umukobwa kwa barundi kazuge n'abakobwa beza ayetse abo batangaye kononeka kera abarundi kazive mu barabantu tu bimico nakaranga none ubyagiye gute ubu abakobwa bameze gute mu isanzwe ahubwo nyene mumeze gute mwabaye iki mufite kibazo cyane oye bangigire abakera bameze gute ndagusanga ariko ndakubaza kuri agira sindabitahura basikera umukobwa ego hariho bake hariho bake muri make ubonye sheri na madame baratandukanye nka Juma ndabura ko se madame c'est so musheri ufise madame no dundi dusheri twinshi urumva abasheri n'abandi benshi bajya bari apa umvaga kaje ukuna abantu mutima yageze kubivuga abantu ukuntu tumeze fa ego mana umuhungu umuntu ashaka kuryamana ataruka gukunda mbere akazinuka yicuza niba nabigusavye akanafosa atananyoye n'inzoga ndazi gushaka kwitwaza inzoga misi yose ataranyoye inzoga kuko dusanzwe umwe wewe impamvu uri kurabivuga nje ndanywa Primus kamwe kandi indisati very valid urabona umuhungu ashaka kurana n'umukobwa yaramusabye umwijoro anafukama nagira iki mwara kazinuka yicuza mugana umukobwa urabizi papa undi ryamana n'umuhungu abakobwa kenshi bize mujyamana abagukunda rero ndavuga ati burya rero abagabo ubu niho muko muri hendera abahungu nabizi kono tumeze ega abagabo nimwe bo kwikrasa umuhungu atatogira madame n'udusheri nsohose nkavuga ati eka madame ndamuzi kabeda umuhungu umukobwa akunda neza so mwazo kwameza kuri stasi agumeza asohokana bagenda kuryosha ujye nta mukunda avuga ati nagume hariya nyene hariya ipowere madame nyene wiwanje ubwo ati umugore muhira ibyo uvuga ngo abasheri ya pare ibiki ubu ibyo ubwira abo bandi bakobwa babigiriye mushiki wawe woryohewe nibazo kwikrasa nakubwiye niyigira umwana w'indero hazuzo umuhungu avuga ati umuhungu amukunda hazuzo umuhungu amukunda amubwira ati wewe shaka dukundana urumva agumane wa mutima kaba asikura ngo umukobwa cyangwa se umusheri matumanye deza murarambaye ni madame cyangwa ni seri nkuko babivuze ni madame nibere giyo ntaje ndahabona nta mariage turagira kandi wavuze yuko ubu hari ba madame kandi hari n'abasheri gusa nk'abasheri bo yewe urabuzura ivu n'iryo riki kandi n'abasanga nkuko abanyagije ngo sanda yamuhira mwana ararana iki arahana gusa madame nta naho bihera mu kubimubwiye uko n'ubumwubaha uvuga ati namufite ko project ndende kusanga muri abana babi turi abana babi niko twabonye yuko abakobwa mwabaye nabi ubu hari abakobwa basho hari abakobwa bakabare hari abakobwa gutembera mu isite hari abakobwa bo kurarana n'umukobwa uvuga ati uyu niho umutima uterera gusa namwe mu batari mwe mutuma abakobwa babikora nimwe mu baba baza mu batera ibikomere bigatuma bumva yuko atamungu wo kwizera babake rero nabo kuryoherwa kubera ikibiva kuri mwebwe nta rukundo mubereka urukundo turabereka ega nabwiye mugane wo kwikrasa umva kwikrasa uko twese niko dufata ega nabo bahindutse kubera mwebwe oya fafa hari abakobwa je nko murabona abagenzi ntabwo ati we vraiment n'umunga zo gutwara ego sinzobimubwira gusa nzovuga ati nta mugore twayibandi none reka nakwazi umukobwa ukenda mbwa tuja hana afite umusheri twagiye kandi uzikasanga 3 4 5 twabore nanamutanye ngiye kumujyamira umva nyagira amake aje bizoherera kandi asanzwe afite umusheri muganda mbwa tugenda hana ntiyana gusa namwe murafite je nashaka kwa mbwa ati ufite umuntu gucokoda cyane cyane abasheri bagenzi bawe hagati wori umusheri mugenzi wawe ntawe ucokoda ati dusohoke tuja hana nkabana ntiwase bijyo gira mu kabare turi kumwe abana ko ushana kugira undi muntu atari je ego waje nk'umugenzi wa sheri wawe mugabo sheri wawe uramwizeye sheri waje sample kamaze kubona kesha natwe kama privilege ujya bangu turavuga abafite gute gora nkaje ndabwire fafa ndaguteye nko
je nizi Gitega umwanya munini uri umunyagitega se umunyagitega je n'umunyaruyigi gusa nizi Gitega umwanya munini nabwo nka secondaire yose nona yizi Gitega urabona jewe abagenzi abo bahungu b'Igitega iki abo b'Igitega benshi turaziranye tukubera amakupe menshi tusanzwe tuzinanye je n'umuntu yakunda kwivuyanga amakupe y'abandi kandi abiga ndabibona agiye kubatesta nkagera nko gutesta ahantu hose je ndagafite kuva kera je uri umukobwa uri single sinigenda nakwegera ico kintu gashaba ngo Gitega bose bakugaye je nje ho kubona nko nticaha nabwo ati ubuku naye nande konyena naka kweri kugira mukunda ndamuzi n'umukobwa yakonye ikintu bidasanzwe nacanzira kuri wewe ubu keneye kuja kwa guca yasuka kanisha nukugiriye niko katwa tamutima wagifisa mani nkabona ari nk'ivyo namusabye arabikoze ngo none usumushiri nyene biramacingana nyene araba ubu ushaka kumutesta urabe ko kumutesta je wase muri jewe nkunda umuntu simundi umuntu ari single so nkunda umugabo ari single tu niko nari imeze ko navuga ati ndetse kina abahungu bose bakugaye adokere wowe wose wawe umanye igihe mwakundanye uri wa kabiri cyangwa uri nk'uwa gatatu we byari bitandukanye ntabwo twakunda n'usubiza inyuma cyane umuntu mu plato gusa ubungiroyo barabizi udushaka bazavuga tugenda nawe urabizi ko ntarakujaga kandi mbere yawe ndayifise yaba nk'inka kera bamaze gusanga nk'utumapu nka dutanu ntumbwiye kadazi niwe ari kwankasa kubereye simaso akonandi ubwo ki ntari kwanka barahinduye none uhinduye fafa ndabizi uvuye ku shanga gutana n'umuduga nabwo ukota hagati fafa tugenda kuma kaye muri Caplaye gatana n'amaso muri Caplaye ni sangu muri Caplaye kuko umenga abakobwa bashiduka bya yindi umenga bakunda Tondorix musohoke ndabizi fafa wiziki wewe tutagengera gutya ndabivuga byose muri telefone kuvuga basi abakobwa benshi urusha kuri abakobwa itandukanye bakubagwa n'abahungu umuhungu basi gusohoka nubwo yagira akabutike akanywa primus 3 navuga ati nta kundi gusohoka kurenza mbwa abakobwa abaje muri kirigade akanywa ifanta imwe mbwa yagize yifotoje ibintu Dorix nanda gukangisha Dorix nyene kurundi natwe bivugira imbere ya kamera fa ndaza kwandikira no munsi mw'ijoro urashaka kumutesta yego urashaka kubitesta twapinze oya ntitwapinze uzubitesta undi munsi twavyibagiye ibintu haheze igihe kinini twavyibagiye fafa byamaganya yari sheri wase oya yari sheri wanje ni papa wa oya nikuze wa yego abagikuze nakuze ne bararyoha kweri bo mwino misi oya mana yaje yani ko yaje yarafisiye asanzwe agiye acavuga twaronza guca mwirya nzira reka ndagubitanizera buryo bibaye kabiri ari nkuko mugenzi wawe ku mugenzi wanje gute dufate ari nka genda bikubwiriye kabiri aho genda hagushikana tanandi bana ndagufata inyuma za muduga turi babiri tavugiye ngiye hana agushikana urumva baza ngera ntabwo ati fafati nsanga muhira ko kwa kubera ikintu kwa bakoze iki Reka guhagarara ko ndabizi akamera ntuza kubyema. Guhagarara ko ya. Ndabo ndabizi. Guhagarara ko mai. Wowe isheri wawe. Nakunda ibintu Dorix, je sheri wawe. Madamu wawe. Kwera bashiri bo umwe nka sheri wanje bo nkanze ndiyumvya no mu Kamenge. No mu Nyabugete, no Igitega, no mu Ruhonge. Aho safise abashiri. Nyine twabashiri. Oh, wafise abashiri ntafise abagore. Hari kera gusa ufise madamu. Ufise madamu kwa. Niho ndakubaza bishitse shiri wawe akaguhemukira. Ni ikintu wumva umukorera. Nari je nkashiri wanje kwera. Baje tundi umuntu atita. Kendo ndorosha ibintu. Ega korosha ibintu rega bose baravyorosha nyene. Ampevye man, nje nagiye kumurondera. Karebe ma yarangoye. Munga mbere yangoye. Umuruhi. Nana apara gushuha, nana arushe. Muruhiye kabisa. Abasora mungo babemera akavuga ati je ko namurondeye tukiri kwishuri. Wa mungo babemera nko mu kigo. Yena muri bajya abantu. Yena bajya abantu buga je na ko hari n'ukuri kw'Imana. Baragusuhira ati je sapara bakoga. Hari umuntu ufise bavuga ati amubahungu sindire mu bakode ntutama ntugira iki mugane ijunja giwawe gusa. Baravuga ati ibintu byose abahungu ikintu we bakubwira n'igiki cyari igiki cyatuma bakwegera. Abagezi ndi kwanza kazanye na nyuma misigira no buke. Kamwirise rega mwise nta hadakora amahera.
ikintu gitubanga ha amahera arakora peti mani ni iwacu amahera yarakora ari mwana wakora gusa none ntiyakora yego basi arakora mugani sikanini siko kimwe ngaha mu muryango usanzwe sho kimenye mugani mwisi arakora kana ko bushapa uri shapo arakuba arakuba cyane n'ibyo skadamba urumva ko wari umu player umva kwica kintu vraiment barakwemera cyane nagira go player kubera iki ukuntu banyemera cyatuma ngenda ku playing nabwo ati nta mukwana ngenda kuvugisha vyaka ndamuvugisha bashavuga ati yagenda ratamba mwido twara sati atoka bino twavuganye amanya nasabi barakwemera cyane rero nanje gusa madani ndamubona rero umwana yipoye mwariganye muri leta twariye muri leta yari umwana yipoye gusa nagera kumuramuhira nkava muri nkaza kumuraba igitego aho mwari bwakundane Jean oya gusa nabona tuna umwana kwera ukuntu mazinzi buryo umudemo namuna mente nabona akaza kumuha ushaka bihariye fafa oya sita bihariye bwa umukobwa uramuna mente tuyo niya nasohoka azameze kandi ko nyine abameze yego uko ahije amashure nuko ni abari kuri abavyeyi no muri mente abari kuri abavyeyi uko yitware kuri abavyeyi uco bibona ndamuza gusanga bizobandanya uko yego yanyana umwana apowesh je na powesh akona gusenga yaranasengera byari bigeze ku yansengera hari amakosa je nakuri ntwa nabwo ati je nari cerebre gose ye natoye sexual science dema ntabimerita urumva ntabimerita kimbari imana ikiyo nkatuntu utuntu two muri concours yaneje ndakamata meshi rero nase butandi kusa muri concours bati barivye byageze gute imana yaracanye nawe ukora mu nzira yawe ndirasa nishwangiye muri scientifique nsanga meshi ava byarankubise umwaka wa mbere natemutse fise nka 20% naho nibyo baracamvuga cyangwa ati rero sinohindura section wangayitse cyangwa muri nyene tudahindura systeme nkaza ndiba ncora hirya no hino ya akunde rero ikigo cyose bavuga ati hari umuhungu witwa Bino umuhungu wa mbere ataramanota atanize yego nemba bose bafite igishika cyo kuvugana je tujya mu ntatu tujya muri migenzo gute imwisi uduzwa n'akantu gato urabizi abana namurasi nabwiye ko mukunda Dorix mukunda ibintu biri hejuru abana urumva kandi sinababura harara gusa madame yaranyumukije bavuga ati mama umusare twari tuzi wabaye anone ndakubaze mwaje gukundana mukiri muri leta yana canke umaze gusohoka mari yagiye kunyemera yambwiye ati turi kwishura ni mudema district turi kwishura no yo kundo ntunganireho kari avuze abavuze kuva namwe n'inshuro nka 5 avuga oya ushaho bisarika bavuga cyangwa umusare wanye hari umukobwa yamusize dawe bagata uwo mukobwa ngaho ugasanga ntaruba bari ari wa wundi ari niba hari nabatekana ivumbire kana namaze bisanga karamba namuravye deza enda nariza fa nabiye ni wambu ubundiroyo gusa byaraciyemo namusanga muhira namo amajama menshi ya nawe urakoresha ubucapu kwe ubu tubanye neza ndumva ni sawa n'abadamu ndaheba niba mbagibona hano ega n'umuntu uraheba avugisha ukuri nabyo akarukaboneka ndakudiraga we je ntuzonandrake ico nakunda afawega ntibonye nkira ndakubwira kubera ufise imiti kubera oya sinubwa strategy dukoresha namenya akabanga kabahungu ni mukagumane rero kagumane yimbe iyo miti yanyu nabwiye niwe kwiyoriya usanga abana bana ko bamaze kwiyoriya nabonye aho uri mu basheri uri mu basheri uri mu madam ya ubizi gute kadega ni mpamvu tumana ngo tutarongora ego abahungu dukunda ubwiza kuraba ku maso ati fafa ni mwiza iki ariko mugeze mu nzu burya abantu umutima umuntu muzo bana fafa ku gitanda kimwe imyaka yawe yose decision iratego iraremereye biragoye urashaka waravye akademu keza yo ugasanga dufate n'umugwa kuda nkukurya canke n'umugwa ashwana canke aboregwa ko rutanga kubona kwiruka ubu mu bantu wewe uri manzi katuri ngaho ntanzo ganwa ushaka gusanga nko mu cyombi wa hari amakazi y'ibiyeri bihereza yarano ameze uko yego ndabihari rero wamutwaye nkaje fata ndagutwaye ndakubona ngaha utuji kamwe nturenza ucawuza urinda gushaka rinye kumbe muhira ari kazi ibyo rero utanga kubona rero mu bantu nukugira nukwitonda yewe nukwitonda ihambure twebwe turitonda abahungu bo naswagiza ngo nturongora samahera tuvuze aho worongora wewe jewe no nkunifunze ku munsi mwa Amsterdam igwa bitanu aho wifunze
oya nifunze iyo utifunze ayo ndayifunze just ndenda start afatira amahera 15 ku munsi ndayifunze nenda ntiyo zitunga je n'amadama atoka 15 akabatunga ku munsi aho nawe dépense sawa ninjize sawa ku munsi bazitatu ku munsi rero nawe start ku munsi imisi ko yabaye yego ntagwaye naye ngwara gake uko imisi yabaye ndaziha gusa nkazinyoye ndazimukundi siwazi ndazihereza bashana kuzigura umugenzi cyangwa zigura nk'umubanyi muganda twese tatukomuza amazi asohotse umva uko imisi yakabayeho murasora 15000 ndabwire jikazo nagize mwino Bujumbura hano hose nashikiye hari ubaye kandi urabona bice bihurana nuko nkundira gusoma kandi je ndasorora rero musimba ati sinywa usanga hari nk'uwampaye ejo bati nabaguhereza nawe no munsi tora urumva nagati aho ndayifunze none ntaje n'amadaha Nero byo kunda kuyifunga kandi ari byo wamenye. Byo kunda kuvuga ati na umwe mugabo ubwira ibindi biharuro. Kandi wumva nk'ubuci uvuga ko ufise ingorane yuko waci uja kuba ahantu hari impande y'akabari. Ne wumva ni wacu uja kuba ahandi hari akabari nawe. Urifunga kuvuga ati ubuzima bwahindutse ubundi umuseribateri mvuga ati nubwo no mwikarato nkarara ubusa. Nangora. Inzira rishe nta kibazo aza kubimenya. Muga nawazugira makiyaje urahindura uvuga ati madame akeneye kwambara akeneye yisuko akeneye kujya ujya kuzanya abikugirira isuko. Chimba kwa. Antuka nazi abazeni gusigisha inzara zanyu. Byazibye sa 50000 ko aho njyana mako gusa. Kana nje mu Indorix amadawe sinamugira nko biciri. Ukeneye nawe nyina guma sa neza atagasi. Hamwe ngiye muri bavuga ati umungu wekwe aturafise korora dufise umugore tu. Hamwe ngiye gucima bavuga ati man uri no mubono je se mvukuntu uri nkoya gucima mujya mukorewa. Ega haga abacima bagora bavuga ati no nkoya bihera. Kugira tujya mugenda mufise nakazi nosanga. Aho urumva yuko wewe iyo ngese atazapfa gufasha kwacura umengo kenshi bikunda gufata ababosi man ntazirabona nayo ngese atabayifise n'ubukene donc iyo maze kuronka amahera umuntu uramubona iyo maze kuronka amahera urabona umuntu yarari muri wewe so Brino turabona kwambaye agapira ka umvukuri gice tubwiye kuri rino ndabona kumengo umufanda wiwe byadanje man ukiraho nyene cameraman ate kuzunguka inyuma haboneka umvukuri gusa ni umvukuri inyuma naho ewa araza gufata insere ndabizi aza kuhabwa je muri timu ya Rino tukakira muri timu yowe muri kuva 2024 ega umvukuri si Rino umvukuri n'abantu banini abantu bandikora ibintu byinshi niyo mwana umvukuri ari kuririmba umvukuri ifite byinshi afite amasara umvukuri hajya naho wace kuri nani wace wandika ko Rino timu Rino cyo kwa sindi muri timu y'ibyo je muri mu byo muziki wiwe tu yake yaso nk'imiziki aragira ati kora amapata jana mwige mufasha amapata jana kino video kuri Facebook canke mo kuri YouTube mutanga amarinki ndirimbo iduga agusabwe mu feedback je sange mukora ndamukunda usanye kada je ndamukunda tu ndamukunda ko aranari haneze je mukundira nuko naririmba arabizi ari umuntu amugereranya kandi fafana zagira mu crash Rino murakoze fafa ndabisabire nani uramwisabire kifafa content man skakazi turi hano mukuzanira iyo shamira musandi content yego nikindi ndamusaba nigiye fafa agonga ati agana tuza gupropose aho mwanya cyo faster turabizi kwanza turabizi kari kumwe ntibari kumwe bagize iki mekano kanya ntibari kumwe barigize rero aya mashasi n'abafasha nabo gukubita kona kimwe ya fe fafa usanga umuntu akunda hit ntumpende ibyo wobikora sabe ibyo tubyihoze wewe uri muri jewe wewe kumwe nabwiye abakora niyo tuzobiheba kuronka urashaka murahisha ibintu mugahisha ibintu mana mungu aragira amugabwisha ukuri fise sheri fise madame nkagira n'abasheri mugana mwege mvuga ko muri royo mumeze neza nkuba ngo oranje sinakubwiye ko ndiro muzi kandi ugasanga hari ibyaje ya Amstel sinakubwiye ko muduhisha ega rero nyine twanga tubahishe bagati baratubwira ati twagize marete twanko wabona ngo mandesha sinasanze ari vuba nasanze ari muri okotera ko ndagiye fise sheri waje biva ndabivuga nereka no nkihakana kubera usere mugenda fise no je kubesha ngo ntawe fise oya nta nakimwe ntacyo nubwira gusa ndagutinya kubera ntarara muhira natutaraye muhira twararaye papa nziganiro sanga deze numva uri mu nduru uguba muri tijo ndagusabye ko kumara amazi ndagusabye ego papa nabwise niyo mpamvu tazoronka igiye kuvugisha ukuntu cyo saba ko je mvugisha ukuri man je mvugisha ukuri apara kumbwira nkiko draga ukambwira ngo isugi Vuga shinda nahonjeje ava mariage mu Kimanga direct
Ivyo ni iki? Ivyo ni indi content tuzovugana hanyuma tashaka. Yego naje fa. Ni tuzovugana hanyuma. Abajiga nzokoresha. Ndogutumira. Zonumira nyene. Ibintu byose nzobishira hanze. Nagutumiye. Nzoshira ndabivuge. Uko bivuga urabizi none. Ndarabikubonamo. Ubimbona ngo muga ntavyuzi rego murashaka kumwihenda ko kwisura man bashaka kumubona ukuntu ugasanga uko mubonye siko ameze uravyemeye ijwi ryawe rekana ko atari umukobwa ari mero man ntabwo rero maravuga nka je so guys mwakoze ufanza muze kujya hisa n'iryo wanje nanasa bimeze gute uvuga nka je nanasara ibintu ma je nasara se kusanga ngo urabizi nibyo twiryanze wowe nje jiwawe nibyo ijwi wawe bisa n'iryo wanje nasara cyawumva ibintu ibiki duheze asifa fuzo yafi yedi indi content tuzovugana kwanyu so wakoze rero je wakoze kubuza seho meje amakoze ko umukobwa mwiza aya makoze ko umukobwa mwiza je aba uri mu bitwara gukora ayo ndishima akunda afite amada ifogwe ncagura ntacyo gitinya kofera duseze wakoze cyane basezerera abakunzi bacu bakunzi bashana witi ba Step Media birancanga rimwe kubera urabizi bakunzi ba Step Media ndabashimiye ko muba mwiza mwampaye dukorana ikiganiro nababanye natwe kuva mu ntango ndabashimiye cyane kanya mwafashe mwamusebishe byo gukora ariko mwitanze bakoze gusa muri commentaire muzoshanga ati Fafa n'umukobwa mwiza ntabwo ndabivuga Fafa urakoze nawe wakoze so wakoze bacu mwakoze cyane mwakoze kudukurikirana ndibaza muzogira ibihe byiza muhakuye ivyigwa byinshi basore mwicare mwige mufata agasonga bugari mwicare mwige bakobwa mwicare mwige yatuvuze no munsi Bruno yadufukuwe so mugira ibihe byiza rero mubandanye muryoherwa no kuri Step Media utaragira like mukebwe n'usanze like comment zanyu turazikeneye partage mu bagenzi bayo so mugira ibihe byiza rero ciao ciao